Kene kedai ke Akashvani Shillong, ke khubor ban pule da ilu setas kene kilong kimat bakongsan jong ke khubor. UMP ke Shillong Parliamentary Seat ba Vincent H. Pala ulalit thep kerteng henen kesngi nakabanta banyakhunnya ke Lok Sabha nakaseng Congress. Ha Assam khatwai ngut ki kertong ke la thep kerteng haduk henen kesngi kentup yo Menteri Sokar Pedeng Usabananda Sonowal. Bat ke India ke Kershan ya ke Filipin hakaban penne ya ke Borsanshar bahakli jongkari ong Menteri ki Kambari ke Sarkar India u Dr. Jaishankar. UMP ke Shillong Parliamentary Seat uba Vincent H. Pala ulalit thep kerteng menhinin hak office jong ke Deputy Commissioner East Khasi Hills District Shillong nakabenta banyak khunyak election syaka Lok Sabha. Uba Vincent H. Pala ubalong ru President jong ke Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC unya airang persya iki saungut ki weipat ki kertong hakenik election kata Dr. Ricky Sengkon jong ke Voice of the People's Party VPP uba Robert June Kharjarin jong ke Regional Democratic Alliance RDA ikong Amprin Lingdo jong ke NPP bat ukurtong shimet u Professor Lakhon Kema. Kajing thap vote nakabentak election Lok Sabha nakabenta baru atli ke seat ha Meghalaya kan long hakakat khandai tarik uyayong. Habakran hakinong thok khubor uba Vincent H. Pala ulakran skem bakaseng Congress kan sawan biang hakabor ha India da kajing Christian lang jong kiseng san hima bapher ki badon hapo kakenhun syndrome INDIA. Uba Pala ulapan par ya kajing skem bakaseng kan jump na baru atli ke seat ha Meghalaya. Hakajuk po ka kertong jong ke National People's Party NPP ka agatha sangma kalalai thep kerteng nakabenta katura Lok Sabha Constituency. Umanti rang ba konrad ke sangma ulong ba usngos kem ba ka agatha kan manda jingjob bat kan bot dikidin chat jong kupa upunu e sangma bantrei bat chakri nakabenta ka jingbha jong kibriu. Uba Manuel Batwaru ulalit thep kerteng kum ukertong put up ni standby candidate jong kaseng Congress nakabenta ka Shillong Parliamentary Seat. Ha Assam menongelam barang ba jong kaseng BJP ubalong Menteri ke Sarkar Pedeng Usabananda Sonowal ulalit thep kerteng henen kasngi na ka Dibrugarh Seat ha Assam. UMP ka Lakhimpur Upradhan Barwaru ulalit ay kikot kisla thep kerteng nakabenta banyak khun biang ik election Lok Sabha. Kumjuru ukun jo umentu rangba bamenshua utarun Gogoi ubalong ru UMP ke Congress Ugaurav Gogoi ulalit thep kerteng na Jorhat Lok Sabha Constituency. Unong elam ke Assam Jatiya Parishad ularin Jyoti Gogoi ru ulalit thep kerteng na Dibrugarh. Kat hadu hnin kesngi khatwai ngut ki kertong ke lalit thep kerteng nakabenta kawat benengkong jong ki election syaka Lok Sabha ha Assam. Unoyalam barang ba jong ke BJP ukiren Rijiju ubalong ru Menteri ke Sarkar Pedeng uladep bantep kerteng na ke Arunachal West Parliamentary Constituency hak office jong returning officer ke Arunachal West Parliamentary Constituency ha Alo ke Baha West Siang District. Ukertang bayamon lang jong ka People's Democratic Alliance PDA u Dr. Chumben Muri ulalit thep kerteng nakabenta ke election sa ka Lok Sabha na ka Nagaland Parliamentary Seat. Kumjuru ukertong jong ke Indian National Congress US Supong Mweren Jimir ulalit thep kerteng nakabenta banyak khunyak election. Baru arngut ke lalit thep kerteng hnin kesngi ha returning officer Sushil Kumar Patel ha ka office jong commissioner ha Kohima. Kat haduk menta laingut ki kertong ki thep kerteng nakabenta banyak khunnik election syakayang dobar thawain Lok Sabha ukertong shimet uhayi tunggu lotha ulalit thep kerteng hak arpulai tarik menta ubnai. Katarik bakhaduk ban thep kerteng kan kut lasai kasngi. Laban pen kan mau baka PDA ke seng basendrop lang jong ke Nationalist Democratic Progressive Party NDPP ke Bharatiya Janata Party BJP ke Nationalist Congress Party NCP ke Janata Dal U ke RPI Athawale ke LJP Ramvilas ke National People's Party NPP ke Naga People's Front NPF bat ke Independent Party. Kini kedai ke Akashvani Shillong ke Bon Lam Shapi ya ke khubor.
Menteri ke Kambari ke India Dr. S. J. Shankar ulong bak India ke Kershane ke Philippines hakaban penne ke borsan shar bahakli jongkari. Ula kren ke ni haba ajing kren ke lat pathai kubor ringkat ban Menteri ke Kambari ke Philippines Enrique Manalo ha Manila nin kesngi. Ulong ba man la kari ke don la ke hok ban penne bat pentri kam ke borsan shar bahakli jongkari. Kene kejingkran kalami hakapur badon kejingkan art hakikam shipai duriau bat ke China ha South China Sea. Dr. J. Shankar ulong bak India ke ajing kersan ke bakrau ya ke ASEAN ke batmu banwanra ya ke jingeteli bat jingkiu shaprang. Ka Election Commission kapet perman bha ya ke rukam penyat ya ke election ling bak app C Vigil. Kene ka app ka record ka ajing tim bat ka batay ke jing pen ken ya ka model code of conduct. Ling ba kene ka app la ban bu jing ujor online ya ke jing pen ken ya ki kendon ka model code of conduct da ka basyon da ki dur ni ring video bat ki way. Ka Save Vigil app jong ki Election Commission kala long ka atyar ka bamantoy na kabanta ki briw na markila ban pentip sa pang kino ki jingpen ken ki kendon ka model code of conduct bakan tupru ye ki jingpen lut pensep ki biaday bat ka election. Menteri rang ba ka Meghalaya ubalong ru President jong ka seng National People's Party NPP ula pedang sobha ya ke jingpen bana jong ka Bharatiya Janata Party BJP bahkan ajing kerja ki kertong jong ka NPP ke biya khun hakani ki election Lok Sabha ha ke jilla. Ukonrat ke sangma ulai ro ya ke ni ke jingkersan bat banru ya ke jingdon kam jong ka jingkersan na ki wede ke seng san perthai khanang ban la banyo ya ke jingjom. Ulong ru badang don shibun ka kambantre banyalap na kabanta ki kertong jong ka seng bat ukermen ba ki baro kinlong ki bayat ben bat ki babha. Menta ka sngi ka te ka sngi bakat du. Ban tep kerteng na kabanta ka wat banengkong jong ka jing penlong yak election sa ka Lok Sabha. Hakani ka wat bamenta ka election kan long haki shispa artali ki Lok Sabha seat haki kan nyotali ki jala bat soutali ki Union Territory. Kini ki kan thup santali ha Assam mar artali ha Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya bat markaway ha Mizoram, Nagaland, Sikkim bat Tripura. Kajing bishar banyak kan long hak arpo pratarik. Katarik bakat du banweng kerteng na kajing yakun kandai ka lai pau tarik menta ubenai. Kajing tak vote kan long hakakat kandai tarik ubenai yayong. Ban penkut di kubor sa sisen ngan pensngaw yakimat bakongsan. MP ke Shillong Parliamentary Seat uba Vincent H. Pala ulalit tep kerteng nin kesngi nakabenta banyakun yak Lok Sabha election nakaseng Congress. Ha Assam katwengut ki kertong ke la tep kerteng hadu nin kesngi kentup ya Menteri Sokar Pedeng Usabananda Sonowal. Ke India ke Kershane ke Philippines hakaban penne ya ke borsan shar ba kli jongkari ong Menteri ke Kambari ke India Dr. S. J. Shankar. Katu ke kubor kalakun naka Akashvani Shillong haka po prabajeng inya so baka Daily Station naka banta ke kubor kaktin Hindi ban penbut pat naka kubor kaktin pareng haka po pra katsan minit. Kene kedai Akashvani Shillong.